Zato što krpari uglavnom znaju gubiti oči, jer su jako sitni karavi, glavu zavode u kožu, ništa nakon da vide kreće oči. Uglavnom i znaju i noge reducirati, pa neki znaju imati samo dvije, ono doslovno dovoljne su i dvije da se pričvrste za kožu i da mogu gristi. I samo da ti, znači kreću se tako kad se jedna pričvrste, tebe samo se vuče do jednog mjesta koje ti skroji, tu stoji pazuha, znači bilo gdje ti njegov stvari nećeš odmah primijetiti. Samo da se primi, zagrize. Samo što kažu kao ostaviti glavu. A zato što je ostalo konstantno. Jer ostalo sam vodu kožu. Da, i zato ti ga trebaš umamiti. Da on pusti i onda je izvuč van. Jer ako ti ostane glava znutra, može ti doći do infekcije. On će staviti toksine. Koje on zvučilo da stavi toksine i kad njemu čupaš tijelo i dalje ostane. Eto i da malo što se toga tiče. I zato kad će čitati na trpe, ne mogu odmah čupati. Nego ga prvo umami alkohol, pa dobro, ali prvo moraš umamiti. Znam da nisam ovo napomenuli, ali to su isto sve ovi artropodeli čantomosti. Znači isto vidite nekoliko čantovjetu staru gražu, ove su jako evolucijski stari isto. Znate, vidite pa se ova čantovjeta graža. Tu ćete vidjeti, znači prednjava. Uglavnom... Da, zato što vidite baš što vam koliko vraća. Da, to od ovih bračnih oka neće. Jer ima se još sve tu, čak ima i neki razdvojnih organa, doslovno svakom kolutiću, mislim i ja, kako bih rekao, doslovno jedne prirodne žlijezde su u jednom kolutiću, drugi u drugom i tako, ali sve kad se sad došlo do te tagmatizacije, doslovno spajanja kolutića, onda se ono sve doslovno našlo u jednoj šupljini, recimo. I zato će svaki kolutić ima svoje trakeje, svaki kolutić ima svoje otvore, a kod ovih pauka imate sve to povezano. Recimo to ovako da su ovo jedno od baš ovih pauka najstarijih ikada po evoluciji kad su pokopno počeli prodati. Kad se vidi one morske onake, oni su znali tako biti šareni, ovi su onaki više, nisu ne čak toliko otrovni, ali onako izazivaju strah, zato su toliko šareni. Pa ono, imaju tako zrenje. I uglavnom imaju jako spor metabolizam i trebaju puno energije, pa se uglavnom ne kreću. I to su oni pauci kojima smo mi pričali, koji naprave ruku. Evo, to je tada tako. Znači on se ovako napravi jednu rupicu, evo, i ima ovo signalne niti, ovako ovaj tu. To mi je ono čem sam pričao, to je chip wire o kojem sam vam pričao, dođe pauk nešto tu prekine tu nit za... Ili samo dotakne, zapravo ona zavibrira, vidite kako je tu sve povezano, to se ne vidi, ali tu se vidi kako je to sve povezano unutra, on osjeti vibraciju, zna koja je zavibrirala, cup, i uvuče ga u... Biće video sad samo. Sad ćemo vidjeti. Uglavnom oni tako, znači to su baš ti prvi pauci koji su tako, oblače se. I da se ti ne baviš samo tim paucima, 99% ljudi ne bi znalo primijetiti ovu ruku. Da, ta ruka je doslovno ovako zemlje i tako, vidi se ono popuno sve. Uglavnom evo ima još tih para, to je sad skupina ovih tenizida. Isto u zemlji se sad hvala, a sad što je caka? Ovo je jedna vrsta, ova je ciklokozmija. To ima čak cijeli rov. Uglavnom, oni imaju doslovno, vidite ovo ko oreo keksić ovako građa na kraju, znači ima se doslovno reducirao taj dio. I šta se sad dogodilo, tu je razvio strašno tvrdi štit, strašno kutikulu je jako podebljio i on je ovako puno trnova ovako razrazio i šta napravi? Kada mu neki, ne znam, gmaz ili pizza pokušava u ruku ući u koju on je, on se samo zaokrene sa tim tvrdim i željastim dijelom i onda se tak brani, onda pokušava, ozlijedi se zapravo da ga pokušava. I onda tak se brani. To je ovako više jedna zanimljivo, znači što su zapravo sve one sposobni. Naravno, može. Evo sad on sam skrivio rupicu, sad gledam kako hvala. Kako ćemo govoriti? Opa! I gledajte sad, znači dotakne mrežu, mislim da se može primijetiti opa. I gotovo. Znači, jednostavno ne stigneš reagirati. Ajde još jedno. Evo gledaj, jednostavno ne stigneš reagirati. Dotakne mrežu, bam, javio je kao da je zavibriralo culo. Ali to je njima energija za cijeli dan. Znači on to neće ponoviti više u jednom danu. On nema energije da bi on stalno ponavljao, zato on mora čekati ruku. Dok ovi ostali pauci vidite i sami hodaju na okolo pletu mrežu. Pa oni su u tropskim nekim područjima gdje sve vrvi tim kućicama i stvarima, pa ti neće umreti od glavu. I
baš zato su oni tamo, jer da tamo mogu A preživjeti. i malo se općenito mogu izdržati bez hrane onako po nekoliko mjeseci. A ovdje je stvarno bogatstvo, tako da smrt nije problem. Da, meni bude žao i ovdje, na nekom putu jadnik ispod... Ne, ne, to nije oni pogodili. Ti kućni paučići mali, bez brige, ti miš možda ali niš nema, ti miš kako to rastu, ti slabo nekako, ima svega sitno nešto. Ti misliš da ti nešto što ti ne vidiš, ti ne vidiš muku koja je. A nisi cijeli dan za njega, ili mušicu, ili nešto. Njema to je dosta za mjesec dana. I komaca, zato se tako praktično nije potrebno ubijati kad su kućama, oni sve izbjeru u ovom. Zato što ti u glavu mislim... Pa ne žderu, pa nijedan komarac ne ode gore u kuću. To ti misliš. Da, ima je hvala. Nije stoji gore svakoga komaraca, nikad ništa. Sve komaraca ja ubijam ko ninja. E sad, što se događa? Tu, ovo je ta jedna mikromorfna skupina, zašto se tako zove, uglavnom to su jako ogromni palci. I uglavnom tu ptičari i tarantule. I ova je Terophosa blondi porasla mnogo i sve, to je najveći palp na svijetu. Ono, zna, 28 cm to biti ovako. I sam mislila da ti to hoda po ulici. Da. Da ne bi hodala u kuću kao. I da, što je kod tih, to su još jako evolucijski stvari, njih ćeš naći uglavnom onako Latinskoj Americi, uglavnom šta je kod njih specifično, ova kliješta, znate. Ona su baš doslovno postavljena ovakav baš, evo recimo, to je ta glava, to su oči kao, i ta kliješta su doslovno ovako prema dolje postavljena, kužiš. Ovako prema dolje, znači on kad zagriza ovako uhvati, kužiš. A od ovih razvijenih, znači ovih naši europski paloci svi, oni su puno u evoluciji vremenski, oni su puno noviji. I šta se kod njih događa? Ovo je jako nepraktično. Jer ono, kad ti ovako prijem pogaš, onda moraš biti veliki, jer oni jesu bili veliki, onda su ovako zagrabili i doslovno od gora za leđa ga prehvatili i zdrobili ga. A što si manji, jer su bukci manji, ti se možeš manji biti, kako je Bog se to objašnjavao, onda ono, da bi povećali si površinu kad bi mogli ga zahvatiti, jer je tim malima jako teško ovako zahvatiti, oni ovako naprave kliješće. Znači ovako položaj glava, ovako su i onda ovako mogu doslovno bočno ga zahvatiti. Kad ti loviš manji klijen koji je klijen puno manji od sebe, kao što je on rekao, ti ga možeš primiti dole i zrobiti. I zato se oni zovu ortognatni, a ovi naši europski labidognatni. Kuda se srami? Nisu fotogenični. Evo kao što vidite, tu su neka skelice baš prema dole postavljene. Jel ima to kao loški vrtu, ne znam? Ima. Ima. Ima to kod nas? Ja ne znam što bio. Ima malo u onom dijelu za malo. I ova tarantula, ove kliješta koje sam vidio, one su isto tako položene. Da, evo već. Malo su se raširile zato što su ih rastvorio da se bolje vidi. Ali one su bile isto tako postavljene jedan na drugi. Aha, bilo. Evo možete pogledati. Dobro. On ti je raširio se ti kontinent kod mene, pa smo ih raširili da ih bolje vidi. Zašto ti Znači, kad nađeš paluka i kad ga, odnosno kad ga spremiš, staviš brod. Da znaš gdje si ga ulovio. To je da znaš koja vrsta je to. Da, znaš koja vrsta gdje si ga ulovio. Znači, to ti je po ovom, po lokalitetima. Znači, ono... to ovako podobno je? Wow. Ali ti To ćemo raditi onakve Pokazat ćemo ovo. Majda. Dobro, i evo, to su slikice taranta, najpoznatiji. Evo ovdje najpoznatiji. Ova ljudi vole napavljivati jako teško da je masa stvari zanimljivo, uglavnom da se nabavaju njoj voli ima u terariji. Koliko košta? A u Njemačkoj je oko 600-700 eura, oko 5.000 kuna. Koliko živi? Može ona i do 10 godina bez problema, ako ju lijepo hraniš i sve ugodno napraviš. U biti njima je vrsta da ne staviš u terariju. Zapravo da. Za razliku od drugih životinja, ne staviš u kameru, zato njima zapravo. Da, njima je Jer, dobro, mislim, oni ti baš nemaju potrebu. Oni su jako tromi, nego imaju Da, sigurno. tako da ti njemu sve. Ali mi ti njemu. Ja postoje onaj debeli pauk i mršavi pauk, ali ne kao zbog građa, nego zato što puno jede. Pa ima. Ima. Ivica za pola. Evo još par vrsta. Ovo je Brachypelma smithii, to je isto jedan jako masan, ogroman pauk. I isto jako popularan. Kao legende govore da u Južnoj Americi on zna kokoši jesti ovako. Zašto su uvijek više pauk?
baš ono, znate, ostavlja takve stvari koje ti stvarno jako nadražuju. Da. Zato kad se osjećaju ugroženi. Znači kad se osjećaju ugroženi, onda će te ostaviti. Znači, iskušaj to. Da. Dobro, i sada, evo da ono, ti znaš što je takvog cvijeća s takvim bobicama, znači ima cvijeća ima dosta ovako bijelo mišće, znači i crvene bobice, takve stvari, pa onda ono metalo. I onda ti on stvari, to ti njemu prilagodba na prostor, jer on ti, kad on neće na primjerice, odmah da ti lakše ovaj kupca koji dođe u vodu. To ti ima što ti pričam, on neće ga vidjeti, moće ga lakše u vodu. I evo, imamo dalje skupinu teretide. Ovo ti je preslačenje od tarantule, to ti je preslačeno. U tu skupinu spada crna dobica, ova tu crna dobica sa ovakvim vješenim sadom, tako obliku, to je sjeverno američka. Naša crna dobica je ova mediteranska, ona vam ima ovako, ovisno koji broj, ali ima puno crvenih točkica. I imamo ovdje neke crnu dobicu pa je možete izvaditi van, samo... Pavuk imaš specifičan, po tome što ti on onda zapravo staviti